Ingabo zishinzwe umutekano za Sudani ejo zararashe zica abantu 3 mu bigaragambyaga nk'uko abaganga n'ababyiboneye babivuze. Abo ni bamwe mu bantu byibura 60 bapfuye kuva habaye kudeta ya gisirikare mu kwezi kwa 10. Ibintu bikomeje kuba amayobera n'umutekano ukomeje kuba muke mu majyaruguru ya Ethiopia. Byavuzwe n'umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric ejo kwa kane. Yahamagariye impande zombi kureka abantu bakagerwaho mu ntara ya Tigreya, Amhara na Afar. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ejo kwa kane yahakanye ibyumvikanisha ko Beijing irimo kuroha ibihugu bya Afurika mu mutego w'imyenda ibiha inguzanyo z'umurengera. Avuga ko cyari igitekerezo cy'abarwanya ko ubukene bugabanuka. Mu Misiri, abakristo b'aba-orthodoxe b'abakopte bagiye mu misa mu ijoro ry'ejo kwa kane mu gihugu cyiganjemo abayisilamu nubwo ingamba z'umutekano zari zakajijwe. Naho ikipe y'igihugu cya Senegal yageze muri Kameruni mu mikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu nyuma y'uko abakinnyi barenga 3 n'abandi bakozi 6 bayo bagaragayeho virusi ya corona.